国际新闻来看，罗西亚反对派领袖纳瓦尼虽然超过2礼拜了，后发现讲伊是向牢放去北极圈。纳瓦尼的发言人是表示讲，律师有去看伊咯，也毋过北极圈的价格、天气佮环境是真歹。嘛，迄是讲罗西亚总统普廷无想要互伊搁再出头，避免去影响到明年的总统大选。另外，敦内刺客分离运动的领导人吉尔金诺嘛，互提名参选总统，也毋过受到阻碍，最后连署是失败。虽然超过2礼拜，俄罗斯反对派领袖纳瓦尼就个证实，在北极圈北边的一个流放的所在，这价格在俄罗斯首都莫斯科东北边差不多1900公里的所在，有极地龙的名声，被认为是俄国上严酷的价格之一。In the north, so it is very cold there, and even today, the light there is for 2 hours per day. So, I mean, the conditions, like the environment conditions there are much worse than they were before in Vladimir region that is close to Moscow. So, from this point of view, they definitely try to isolate Alexei. 纳瓦尼是俄罗斯总统普廷的主要对手，伊因为极端主义罪名，勒获19年徒刑。发言人表示，纳瓦尼律师自古已经改见过面，因为纳瓦尼就算闭关，伊愿比其他人更加顽强抵抗普廷，佮用安尼鼓励其他人来抵抗，所以纳瓦尼加入普廷竞选连任之路上大的阻碍。И поэтому, конечно, он максимально невыгоден Путину, и особенно сейчас, в преддверии выборов. Поэтому неудивительно, что они стали переводить его в другую колонию именно сейчас, для того, чтобы он не мог помешать Путину проводить свою кампанию и в итоге украсть и эти выборы тоже. 另外，敦内刺客分离运动领导人吉尔金因为批评普廷作战不利，共款在高中服刑，伊是和数百极端种族主义者提名参选总统。Русские люди сейчас интуитивно объединяются. Те, кто не на фронте, вот собрались здесь. Сторонников Стрелкова на фронте сейчас огромное количество на самом деле, потому что если 吉尔金是前敦内刺客武装部队司令，成功引起当地反乌克兰情绪，暗过支持伊的人收集500份联署书，说向各国当局技术反对。中选会认定联署书无经过公证无效，提名第一步就失败。公司新闻陈伟仁报道。